Podgoricom su počele da kruže majice sa likom Slobodana Pejovića. Pejović je jedan od ključnih svjedoka u procesu deportacije bosanskih izbjeglica u maju 1992. A šta je motiv za ovakav gest, pogledajte u prilogu Svetlane Đokić. Slobodan Pejović, čovjek za ponos ili za odstrel, piše na majicama čije su štampanje samoinicijativno i bez ičijeg pokroviteljstva pokrenula 4 građanina. Svi osim jednog željeli su da ostanu anonimni. Slobodan Pejović je čovjek koji na neki način nosi u sebi to ime koje kao Crnogorci postavljaju ispred ili iza sebe, ne znam kako koji, čuvati drugog od sebe. Tako da smo nas 4 našli nekako u njemu personifikaciju nečega što je bez obzira na to kako se zovete ili prezirate, bitno je da ste čovjek. Slobodan Pejović je to pokazao već 15 godina zaista na jedan hrabar i ljudski način. Jedini motiv zbog čega su se odlučili da na ovaj način daju podršku Pejoviću jeste, kako tvrde, da izraze svoje divljenje prema njemu kao svjedoku deportacije izbjeglica iz Crne Gore. On je metafora mnogih stvari, mnogih problema koje naše društvo na neki način trpi. Tabaš je pozvao sve građane da daju podršku Slobodanu Pejoviću. Za sad je odštampano svega 20 majica s likom svjedoka deportacija, ali organizatori najavljuju da će ih biti još. Pejović je bivši policijski inspektor iz Herceg Novog, kome je nekoliko puta do sada demoliran automobil, a jednom je i fizički napadnut. Sve incidente koji su mu se dogodili on povezuje sa svjedočenjem koje treba da obavi u postupku deportacije. Nedavno je dobio i policijsku zaštitu.